أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نشهد يا رسول الله أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين من ربك. فصلوات ربي وسلامه عليك وعلى آلك وأصحابك ومن اهتدى بهديك واستنى بسنتك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. ثم أما بعد، قال خشك برا البراهيه في مشخد تعالى أو رب العالمين مودي بابت مو كسكارت مو هركسك حق السرمه هبيد أم دعابو بكين يا ربي تهمياش أهل رحمة حسب بكي يا ربي بلاو نخوشي ومصيبتا اشريكوان دير بخير يا ربي جيانك خوش وراحت وبختور برزقي هميا بك يا ربي ذريتك صالح برزقي هميا بك يا ربي هميا اش بلاو نخوشي الدنيا وقيامت دير بخي يا ربي إيمانك قائم برزقي مهميا بك يا ربي عمل صالح برزقي مهميا بك يا ربي مرنك سر عمل صالح برزقي ما بكي الرحمة ما ببي وبمريت ما ببي وشما راضي بدفي دنيا دا وقيامته دا. آمين آمين. وصلي اللهم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم. رب العالمين السورة النساء دا وصيتك المتكة بجد رب العالمين القرآن دا بيشتم ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. رب العالمين وصيته أمتي البريمة وأمته محمد صلى الله عليه وسلم وصيت بو إنسانيته وبشريته خركه بجيتن أف كتاب البري هواهاتين أو أمة البري هواهاتين پیغمبر هميا وصيته قوم خد كرن كو تقوى خود تعالى بكن تقوى خود تعالى بكن يعني خوش هر خلطيه که و گناه که پارزن و هر باشه که هبیتن بکن
گله کافره گلی خشوبرا انسان برانبری وان پیوا پراوستید و وی وصیتا هندا گرینگ پراوستیدن تقوا یعنی پاراستن تو خواب پارزی ام وک کومالگه ام وک روند ام وک جالیک الوی ولاطی حتی چه حد مخواب پاراستیه حتی چه حد مال و خزانت خواه پاراستینه حتی چه حد معیال و ذریتت خواه یت پاراستین وصیتا خود تعالی با همی امتا ان اتقوا الله تقوا خود تعالی بکن یعنی سنورت خود تعالی در باز نبند ام چی بکن دابشین توان سنورا دابین شوان سنورا ندر کبین باز نده وان سنورا شبر هندی خود تعالی وصف انسانیت کرد چوای هاتی خلقیت کرن وكي رب العالمين سورة الروم داد بيجتمع الله الذي خلقكم من ضعف إنسان وقت أولي تبيت اشتيكا خد بيتن إنسان كي قالك يبهز لوازه اگر او دیگ چاوه خانه ده تاوی بچیکی او بچیک نشیتن بشیتن یه ضعیفه یه لوازه تاوی دیگاوی شیری بده تی پاقش کرد بجین کرد خارنه و خارنه حتی مظم بیتن ثم جعل من بعد ضعف قوة بشتی هنگی انسان ده گهت مرحله که قوتك و هزك ده بیجی او سری عردی و کسی که دیتر برانبری وی انسانی نینه ثم جعل من بعد قوة ضعفا و شیبه پشتی وی جاره کانی انسان ضعیف و لواز بیت و دان عمر بیتن پشتی اینکه خود تعالی بجید یخلق ما یشاء و هو العلیم القدیر یعنی انسان ضعیف و لوازه پشتی اینکه بهز و قوته پشتی اینکه بهز و قوت و گنجه همی شیانت هین پشتی وی جاره کانی انسان لواز و ضعیف و بهز و به قوت بیتن و پیراتی و نخوشی دست بید کن بجید اوه مراحلت انسان دوان مرحله دا چیتن ام بهن سحکین خواه ام وکروند اوه اگر تو حساب که اوه سالت هفتی یاده بجین کم هاتبون اوه سالت نوطا دا هاتین شنوطو ای که اگر تو حساب بکی حتانی که اوه 30 سال قبادم اوه نوتو 3 هات اوه 30 سال قباد کردن اوه نوتو 6 هات اوه 27 سال یلویره یعنی عمره یعنی اوه الویره بوینی که 27 ساله 30 ساله اوه هات یه بچیکنی که مستره یعنی جیلکت ناف مدا چید بید که یلویرش دایکت بید و یه مزن بید و یه جنیت اینید حتی چه حد امشیای نوالی بکین خو سردین خو را گیرید سربیر و باورید خو را گیریدن گلک بسیاره کافره ام همیش خو بکن و تویت ام چی بکن دا خوانا و اوید دیف مدات هین سروی ایمان و اسلامی را گیرین چوکو امید برپرسین امید هاتی نویره راست اب نبخوش یا خو ام همی هاتینه بس امید هاتین و ما قرار دا ام من نلویره تویت ام تشتگی وصا بکن که عیال و ذریت خود سروی ایمان را گیرین چون خود تعالی رجع قیامت دی بسیارش مهمیا کرد هوا چی کرد؟ دا این عیال و ذریت خود سری که راست و درست را گیرن شبر هندی خود تعالی صورة الكهف دا بوما بحث گنجات کرد گنجینی گلی خشکو برا او مرحله جیانه دا مرحله که گله که گرینگه مروف وقتی که زیده بدتی جاودیریا که زیده بدتی چکو او گنجن اوید امت و ملتات سرتیخن آن بنتیخن او ملتات گنج اتوان سر ایمان و اخلاق و روشت و ادب راببن علم و زانین راببن او امت او ملت دی پیش کبی او ملت گنج وان توشی برزبونه بو توشی شهوات بو دیف خوشی و لذتت خواه کفتن و آگش علم و زانین نبو اخلاق و روشت و ادب نمال دف ادبیت سبب هندی او امت بشه حرب عالمی دوی وقتی المانیا رابو بحربه چو فرانسه بمنو چند ساعت که داستان جا قایدتوان گوتی چکو گنجت ممانه بشهواتا و کسی وصا نما کو برگیری الولاطی خواه بگیریدن افروکه گلی خوشکو برا اگر امجی گنجت خواه سر ایمان را نگیرین فیل نکین اخلاق و روشت اسلام نشانه دین دیج دستت مدر کون
حتی نیکه متروجه قربانی داین بس دا بردوام نبین تیدا تفيت ام گلک تشیار بیش بنده خودی تعالی بجيت نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى كمكا جنجات جهن ايك ايمان بخط كان مرق وريكا ايمان وبيرو باوره واسلام بخط جرن اسلام وي وقتي وي قومي كاس ديفت كي شريعتي بون او ملتي وان دجمنات يا وانتيتن وبرانبري وان تراوستن ازيتان تشن قصدا اشكفتك كن رب العالمين حتى نيكا وحتى رجا قيامتين دي اف قرآن ما بيتن السرية عردي خلق شروكوان تخينيتن بعبادتي إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى إبراهيم عليه السلام بابي پیغمبرا وقتی دید خلقی برف ریکا خار و لار وچید عبدینیا دارو برات کن شینا عبدینیا خود تعالی بکن وإذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون سورة الأنبياء دا وقت إبراهيم عليه السلام الجل باب إخوة آخويتن وقوم إخوة إذ قال لأبيه وقومه قلت باب إخوة وقوم إخوة ملتي إخوة ما هذه أبا چه برن أبا چه دارو برن هوا چه كرين وهين بقو عبدين يوانات يعني أبروكا چه شهوات أبروكا أم عبدين يوان شهوات وان لذاتات كين او تشتي اساس کو تویت ام وک مسلمان بکن ما پشتا خدایه تویت انسان سحکته شبه هندی خود تعالی وقت ابراهیمی دید افتشته گوتی کده راوسته که من این بیجن اوه خدایت منه همیش کاندن او ببرید دستی دا او چه دستی دا کرد لپیتیش همی مصدر گوتی من فعل هذا بآلهتی اوه که هول اوه خدایت منه که هولی کرنه إنا خذ تعالى سورة الأنبياء ذلك سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم سمعنا فتى جنج بو جحيل بو بچيك بو هشتوي لاو بو نجا هشتبو عمري دان عمر ببيتن داشني عبادتي وطاعتي وفيانا خذ تعالى الدلي دا بيتشني أمر خذ تعالى جنجيني أفتشتكر شبان هندي حتى إبراهيم وكروي إسماعيل فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى جنج بو جحيل بو وقتي إبراهيم عليه السلام دفيا كري خويا يعقوبي بكتا إسماعيلي بكتا قربان جنج بو كروي إسماعيل فلما بلغ معه السعي يعني بكتا وي عمري كوبشيت شولا بكان 14 15 16 في عمري دابو الوي عمري بو وسحكي جابا إسماعيلي بو بابوي إبراهيمي قال يا أبتي افعل ما تؤمر چه أمر التهات يكن نجدف رب العالمين جه بينا أفريكا ما وصى عيالي خا تربية دايا ما وصى دين البرز دليوان شرين كريا كو بيجتن أمر خود تعالى چه بيتن أزي جه كم أفهمي تفيت أن بصيارش خواه بكين وسحكين خواه يوسف عليه السلام خدي تعالى بجي وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وقالت وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله أف إنسانة جنجبو جحيل بو همي نوع الشهوات هبو اتشيا همي تشتابكت مزناوي بو عبد بو دستت ويدا وبرد جور و همی درگه جیلی قفل کنن و گوتی ها اوه از آماده مکاته چی دویتن؟ از حاضرم چی گوتی معاذ الله ان ربی احسن مثوای اوه افتشته اخلاق و روشته من نینه از ایمان دارم از مسلمانم ما گنجت خواه کچو کرت خواه سروی اخلاق و روشتی پرورده کریه هر یکیش مسحکت خواه سبب چیه؟ اگر چیه؟ في السيارة قال لك فرن امش خوبه كي پیغمبر عليه الصلاة والسلام ما همية آقدار كد قال لي خشكورا بيجيتن رجا قيامته لا تزل قدمي عبد مؤمن حتى يسأل عن 4 نين ايك رجا قيامته اش حساب بازداد حتى 4 بسيار جنهينا كرني ايك شوان وشبابه فيما أبلاه
تد گنجینیا خوا دا چی کریه؟ یعنی اگه تو گنجینیا خوا اخلاق و روشت و ادب و دین و ایمان الدفته هبید او 25 ساده تمسوگر کرد. مال خوا تمسوگر کرد تشکیل اینا و تشکیل مزاق او 75 ساده. یعنی 25 ساده سر گنجینیاته کاته پشتی اینکه عمر خر پارچک جه گنجینیا یعنی تقریبا 33-34 ساده تو دمسوگر که بس گنجینیه دا تو سر ایمانه بکی. شبن هندی جی پیغمبر علیه الصلاة والسلام وصیت علمت کرد بجید اغتنم 5 قبل 5 مفای بخش 5 تشتا بگیره بری 5 بسر دا نهن ایکشوان شبابی که قبل هرمی ایکشوان او گنجینیاته بری پیراتی بسر دا بهید. یعنی فعلا ما او مرحله خو آن بو عیال خو ما تشتکی و ساکریه کوانا توی گنجینیه دا پارزین آن بسیار اوه توید امهمیه بزانین وش خوابی کن ایکی شوان اوید که ویتد بن سیبر عرش خودی تعالی دا 7 یظلهم الله فی ظله یوم لا ظل الا ظله ایکی شوان شاب نشأ فی عبادت ربه ایکی شوان گنجه ات عبادت خودی تعالی دا رابو گنجینیه دا اش حرامی خدا پاش گنجینیه دا خدا خوان نیاسی پیغمبر خوان نیاسی قرآن خوان نیاسی هر 5 فرضت خوان نیاسی مزگفت خوان نیاسی اف مروفه دیکه ویتد بنسی برا عرش خدا تعالی دا رجا قیامتی دا شبر هندی توره سحکی نکو بس حتی صحابت پیغمبر علیه الصلاة والسلام امام علی اوی وقتی انسان ناویت اینیتن هما ناوی وقتی تو فخر کو شانازی کو سربلنداهی یک بومروی چید بید عمروی 9 سال بو وقتی ایمان پیغمبری اینای علیه الصلاة والسلام یعنی حساب که 9 سال وقتی بری مشخت بیتن وقتی دا يعني 13 سال دعوة سرية دعوة بلا دعوة مكة بو 3 سال سري بو و10 سال علني بو 13 سال مات مكة هدا دعوش ندر كتن يعني 9 سال و 13 سال عمري 22 سال بو وقت پیغمبری گوتی جهمن دا بنوه ظان محقق دهن محاوله کشتنا پیغمبری کن علیه الصلاة والسلام خو کرا قربان بو پیغمبری صلی الله علیه و سلم الجهوی عمری 22 سال بو گنجمه اوه عمری 22 سال الکیره الدور خواب زفره و سحکه چند دیتوی عمری دی بینی الگل خوب ام همی توید هزرا خوابی کن چاوه ام بشه این گنجیت خواه بریوام دینه مالت خود تعالی چاوه ولیکین ایمان آخواه و پینه گیریدان از تو اورو که ساخین پشتی 10 سال دی بری 10 سال چند ناف مدابن اورو که هم نابینین پشتی 10 سال دی چندش مدی چن و چند نامینن اوید نی که عمری وان 20 سال پشتی 10 سال دی ده بنسیح اوید سیح دی بیتا 40 اگر اوی چی نبید دی چی ده تعیالی خواه اگر از تو ندینه او دی چی ده تیل دیف خدا گله کافر انوان پسیاره همیاش خوابی کن جاش بن هندی گلی خشکو برا ام همی سحکه اینا خواه زبیر ابن العوام کرمت پیغمبر علیه الصلاة والسلام ایکشوان دها اوید مزگینی بحشت بوهاتین پیغمبر علیه الصلاة والسلام بجیتن لکل نبی حواری بجید زبیر ابن العوام حواریه منه وقتی مسلمان بوی عمروی 16 سال بو مصعب ابن عمیر ما بحثی بیه کری زید ابن الحارثه اسامه ابن زید و في جاوید هره که چند صحابه سعد ابن ابي وقاص يعني بنمال خالد پیغمبرین علیه الصلاة والسلام عمروی 19 سال بو وقتی ایمان پیغمبرین علیه الصلاة والسلام و في جاوید هره گلی خشکو بره ام همی سحکی نخواه و هزرا خوابی که ام چاوا بشین ول عیال خوزارو که خوابی که اینکو سرکا ایمان بن سرکا قرآن بن سرکا اسلام بن گل کافره اموانا سروی اساسی تربیت دین اوی پیغمبری علیه الصلاة والسلام
عب بسلمان تربیت دان. ايش بريني قال لك شو برا او کسی مالت خود تعالی دا و البردست پیغمبری چکو پیغمبر علیه السلام سر قرآن تربیت دان پرورده کردن خلقی خو از تو جی تویت عیالت خو سروی اساسی پرورده بکن. اگر ام بهین سحکین مزگفتا پیغمبری علیه السلام مزگفتا پیغمبری علیه السلام همیش التداتات نکردنه. هر 5 فرض توین مزگفتی داتات نکردنه. خطبه توی مزگفتی داتات کرنه. اگر اجتماع و میتینگ اکتشتک هبا میتینگ تداتات کرنه. اگر نساخ و بریندار هبان وقتی چون شرا اتهاتن خیوت الویره دادنان و بریندارت خال ویره درمان کرد. اگر هندک خلکی غریب اتهاد دا پسیارا اسلامی جبی کد خیوت بواندان آندن توی ریدات نوستن و تهات ندف پیغمبر علیه السلام پسیارت خواه جید کرد. اگر هندک نوعیت ریاضات وقتی هندک اتهاتن هندک نوعیت ریاضات کرن پیغمبر علیه السلام حتی اوید احباش هاتن اویدی اوی رمات کرن عایشه پیش پیغمبری سحک کرد. بچیک وقتی فعلی روجیات کردن وکی لعبکه که بان مزگفت چون شبانه وزانه بو وکی کپره که بو بوان داره کپره ودگیره دان و داره الوی لعبکه دان مجیل کردن حتی بو مغرب دا بچیک تحمله بکت روجیا خواه نخوتن. اگر افروکه ام بهین بجینه مهندسه که معماری آرکیتکت بجنه وره بوم مزگفته که چیکه وکی مزگفتا پیغمبری صلی الله علیه و سلم ده بشتمه چی شلتی داته ده کرنه ده بجنه هر 5 فرضت نویجا ده ایک قاعه که حسابو ما چیکه که جه نویجا جه خطبات داته ده کرنه قاعه که مستر بو خطبا ده بینه هکه خلکی غریبت هات دات نویز ده هنده غرفات چیکتن بایده قرآن فیل کرن و درست گوتنه ده مدرسه که بوان تیدا چیکتن کو درس و صف و تیدا هبن ریاضت تیدا کرده قاعه که ریاضی بوان تیدا چیکتن دا ریاضی تیدا بکن ده بشته اگر اویدی بریندار ببان اویدی دی کلینیکا که بچیک تیدا چیکتن دا هکی که نساخ بیت اویدی یعنی سنتره که کامله همی پی تیوی و محتاجیت خلکی وانیت تیدا هی که هر کسی که بیت محتاجیات تیدا ببینیدن. افریقا گلی خوشگوره اگر تویت مزگفته کی دان تویت جه کی دانه خلک خاله کم کی تویت همی پیوستی و پیتویت و کومالیه و رونده و جالیه هبنت و جهیدا دالی کم ببد. جاشبن هندی گلی خوشگوره گله کافره دا ام جیله که وکی جیل پیغمبری صلی الله علیه و سلم آوا بکن دا ام عیال خاص سر ایمان را گرین دا ام عیال خوش کولانا و جمینین تیوید ام جهه که وصابوان درست بکن کو بشن لکم ببن جبن هندی گلی خشکو برا گله کافره ام همی بو هنده بزفرینه و سحکینه خواه ام چند نزیکی اگر نه حتی نیکمتی را خو یدیتین چندش بچی کت مکت نسجنابه چند هات نکشتن چند خواه کشت چند حتانی که شولت خرابت کرد چند حتانی که سر مخدرات و دراگ و انتشتانه چندش کچیت مج دستت مدر کردن هر های سکولا و سحکی که چکرت مج چتکن الویری اموان تشتا خرکا سحکی اشنی وره سحکی تیوید تو چاو علاج وان تشتا خرکا که اگر ام همی هاری کارت ایک نبی اگر ام همی دستت خود نکینه تیگ دا اگر ام همی هولکا مجدایی نکن که خلکی خواب پارزین اوی مای همه اوی چوی علقله چو بشین وانا بینین باشه بس هکم علقله اوی مای اوجش دستت منه در کردید چو کروجه که ام همید رابین یوم یقوم الناس لرب العالمین ام همید رابین برانبری خود تعالی رب العالمین دی پسیارش مهمیا کد کامه چی کرد او تشتی مهی او شیانت مهی ما چی پیکر و ده چی بیجین رب العالمین توی روژه دا شبن هندی گلی خوش کبرا اجدر و همی تشتی هی همه او دو پینگا و هر جه باره و همی تشتی گناه و معصیت تیدا تینا کرنه هر ویوتر تا چه نوعی ویدی تلفون بکدی بوده این تمال حبکا و تشتا دتا و او ممنون چکو پاری خواه و ویدی خواه
عیال میج دستت ما حوصا درکویتن اوید حوصا ید زیرکن بو گنها بچی کوزارو کت ما برف هنده و بن جبر هنده پیغمبر علیه الصلاة والسلام وصفا نزيكار رجا قيامة بجيت يكون دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها بجيت هندك دي هبن درجهن بو جهنمي هاتشيه ديفت كويد دي بريوان دنا جهنمي تجيش در وقالي خشكو برا أون أويد بريما وعيالما كو هول بدن برف جهنمي وبن إنا قلت يا پیغمبر يا رسول الله صفهم لنا قلت وصفا وان بو ما بكد أبزان دا خاجب دينا باي قال هم قوم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا وكي منو تنا شمنو تنا اوید هین عیال مستر داد بنو اویدید اگر ازو تو شول نکین دستت خواه نکین الگله کاری های کدو نکین نسح کینه چت مصلحت داید چت خیراوان داید کو او عیال بوما بمینیتن دش دستت مدر کوید شبن هندی گلی خشکو برا گله کافره جهی که وصا هم پیدا بکین کب کرمه و عیال ما بهت کو جهی که وصا بشین ام گنجت خو بین نویره بشین ولی بکین دین و دعوه و اسلام و قرآن نشا بهتدان بس وکی مگوتی وقتی پیغمبری مزگفتاوی وکی بی بو مزگفتا ما توید وکی ما بی هکت الولات اگه بسلمانا بجی قبه و مناره و بیدی دیتا هبن عادی اگه لکا طبعا چکو ولات همی بسلمانن و ایمان دارن و یعنی دی شیء دید ولات توسا توید تجایی که وصا هبید كير هندي بهت والجحيل خابي كي برف مزجفته وبيتش بن هندي قال خش كبرى قال كافر ام همي شول سر بكي واگر خودي تعالى حسيت في اك شنبه 15 هيوي ساعت 5 ايواري يعني وقت نيجا مغرب ميتينجك بورد اوف ترستي اداره مزجفته ديكتن الجل خلقي خو هر كسي كي او هستهبيت او حز هبيتن کو خدمت بیکتون بهتن سعکتی که چاوشین خدمت که باشتر بکی بهتن بجدار بی چون انشالله اگر خودی تعالی توفیق بدد تقریبا او شول پرمیته و اودیت خلاص بس یا ما یبهنده و مقاوله کی بگیرین کو وی آواهی درس بکتن سعگینه او پراجکت گهشته کیره و ده چه بیتن جیو جاجبن هنده هم حس که این خلقی ما بهتن کم ببیتن همی سحکینه که چه منفعت داره چه ضررت داره چه باشیت داره چه شین ام بکن خدا انشالله رزق ما هم یا بکد ام خدمت که باش بکن بو خلق خو گل خو کو رجا قیامت برانبری خود خو تریس بی بین هیوی امیدت ما اون رب العالمین ذریت و عیال و گنج جحیلت مسلمان الهمی جهان پارزی سر ایمان را گیریتن بروام دت باشیش گنه و معصیت دیر بخیتن اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله وما توفيقي وما اعتصامي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وهو رب العرش العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد إن شاء الله بري أم خد بخب دماهي بنين وكي مقولت إن شاء الله إك شنبه که خودی تعالی حسيت يعني نصبه دوزبه ساعت 5 ایواره هر کسی که بشیتن بهت إن شاء الله خدا خیره بجداریه بکتن ام سحکینی بی پروژه إن شاء الله برفکیری و ببین إن شاء الله if Allah subhanahu wa ta'ala will in this Sunday January 15 at 5 p.m. we will have a community meeting about the SCN project, the project in the graveyard inshallah. It will be Sunday 15 5 p.m. We encourage all inshallah come and give us the advice to the board. May Allah subhanahu wa ta'ala accept it from all of us. أقول قولي هذا وإن الله قد أمر بأمر عميم فبدأ بنفسه وثنى بملائكة قدسه وثلث بعالم جنه وإنسه فقال وهو أصدق القائلين إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، جمع الله بيننا وبينهم في روضات الجنات. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واعل بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم من أراد بدينك ودعوتك ودعاتك خيرا فوفقه لكل خير. اللهم ومن أراد بهم غير ذلك فخذه أخذ عزيز مقتدر مولانا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم يا حنان يا منان يا ديان يا سلطان يا مستعان، حرم بمنك ولطفك وكرمك هذه الوجوه ووجوه آبائهم وأمهاتهم عن النيران. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. وصل اللهم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. استووا استقيموا تراصوا اعتدلوا. Straighten the line, fill in the gaps. صفت خراسك الرحمة الودي بوتو. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله
أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. قال لك شكرا إن شاء الله رب العالمين طاعت وعبادته وقبيل كت. إن شاء الله, as we said, we will have a community meeting about the SCN Salahuddin Center project. It will be on Sunday, January 15 at 5 p.m. And inshallah, we encourage all to come and participate in. inshallah اگر خدا تعالی حسیت و یک شنبه 5 ایواره یعنی پیشنی وجه مغرب دیما میتینگ هبیتین هر کسی که حسبی کتن بید inshallah بهتن بجداریت دابکیت خدا خیر همیا بمویسید. And also do not forget your masjid. May Allah subhanahu wa ta'ala bless you and your family be generous and donate generously to the masjid. May Allah subhanahu wa ta'ala bless you and your family. مزگفت خوش بیرنکن رب العالمین برکت به اختت مال و عیال و ذریت ودا.